وقولي كرزبان نعيش جلداني طافي زمن نعيش جلداني طافي زمن كسنا لكل الدواء كسنا لكل الدواء كرد الدواء الدواء قداني كمان كمرولي بنجسور شورشين سيرك خنايا راب الزمان سيرك خنايا راب الزمان كسنا لكل الدواء كسنا لكل الدواء كرد الدواء الدواء قداني كمان يا تربي وقت الليل طابق النفسية كتاديديان طابق النفسية كتاديديان كسنا يكرد من دواء كسنا يكرد من دواء كرد من دواء من دواء خزانة كمان يكرد حاضرون آمادة جان فدا يا جان فدا جان فدا جان فدا يا جان فدا جان فدا كسر كل دوا كسر كل دوا كل دوا من دوا تكانه كمان ئێستاش ساتێک بێدەنگی بۆ یادی شەهیدان. شەهیدان ڕووناهی ڕێگامانن، شەهید نامرن. Den er til dere, utrettelige mennesker, som fortsetter å marsjere fra gravplasser til gater, ropende om frihet, ikke som en bønn, men som et krav. For landet som omfavner et mangfold av kultur, språk, historie og kunst. For folket som ikke lenger lar seg skremme av mørke makter, av kullene de selv må betale for. Mødre danser over sine barnes graver, vel vitne om at de nå er lenket til sorgens stolpe for resten av livet. Likevel hedrer de sine barnes modige steg. Deres død er ikke forgjeves. De døde i kampen for frihet. Og en dag vil gatene ikke lenger bære sorgens arr, men lyden av et folk som endelig er fritt.
بەڕێزان ئێستاش پەیامی هاوبەشی هێز و لایەنە سیاسەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەخێنینەوە. بە بۆنەی چلەی شەهیدانی دوایین ڕاپەڕینی خەڵکانی ئازادیخوازی کوردستان و ئێران، ئێمە نوێنەرانی هێز و لایەنە سیاسەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هاوبەشی لەگەڵ سازمانی مجاهدینی خەڵکی ئێران و بەلوچەکان ئەمڕۆ لەبەر دەرگای پەرلەمانی نۆروێژ کۆبینەتەوە بۆ ڕێزلێنان لە یادی شەهیدانی دوایین ڕاپەڕینەکان و نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ ئامانج و ڕێبازەکانیان. ئەوانەی لە پێناو ئازادی کەرامەتی مرۆڤ و ژیانێکی شایستە تا گیانیان بەخشی تەنها ناوێک نین لە لاپەڕەکانی مێژوودا، بەڵکو بوونەتە هێز و هەوێنی بەردەوامی خەبات. خوێنیان گەواهی دەدات کە ئیرادەی گەلان بۆ ژیانێکی ئازاد و دادپەروەر لە هەر چەشنە سەرکوت و تونند و تیژی بەهێزترە. زیاتر لە 40 ڕۆژ بەسەر ئەو کارەساتەدا تێدەپەڕێت کە بەدەستی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بە شێوەیەکی گشتگیر و سیستەماتیک لە دژی خەڵکی ئازادیخوازی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەتی ئەنجام دران. کوشتن، دەست بەسەرکردن، ئەشکەنجە و سێدارە نەیانتوانیوە دەنگی داواکاری ڕەواکان خامۆش بکەن. لەم یادەدا سەری ڕێز و نەوازش دادەنەوێنین بۆ خۆڕاگری دایکانی جەرگسووتاو بەتایبەتی لە ناوچەکانی کرماشا، ئیلام و لڕستان کە بوونەتە نمونەی ورەبەخش و بەردەوامی. بەڕێزان، ئێمە جاخت لەسەر پێویستی یەکگرتووی نێوان هێز و لایەنەکانی گەلانی پێکهاتەی فرەنەتەوەیی ئێران دەکەین و دیهاتنی ئاوات و ئامانجی شەهیدان تەنها بە دەنگی هاوکاری دەتوانرێت وەدی بێت. باوەڕمان وایە داهاتووی ئێران دەبێت لەسەر بنەمای دموکراسی، مافەکانی مرۆڤ، دادپەروەری و ناساندنی ماف بە تایبەتمەندی نەتەوە جیاوازەکان بنیات بنرێت. مافەڕەواکانی گەلی کورد و هەموو پێکاتەکان دەبێت بە شێوەیەکی یاسایی و بەدەسەڵاتی لامەرکەزی دڵنیا بکرێت. لە کۆتاییدا پەیمان لەگەڵ خوێنی شەهیدانمان بۆ بەردەوامی خەبات تاوەدی هاتنی ژیانێکی ئازاد و دادپەروەر نوێ دەکەینەوە. سەری ڕێز بۆ شەهیدانی ڕێگای ئازادی دادەنەوێنین. یادیان هەمیشە لە دڵماندا زیندوو ڕێگەیان بەردەوامە. کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان، پارتی ئازادی کوردستان، پارتی ژیانی ئازادی کوردستان، سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران، کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران. هدف شما از این گرد همایی که در جلوی پارلمان نوروز ضبط شدید چیست و کدام حزب و سازمان های سیاسی ایرانی و کردستانی اینجا حضور دارند؟ بله، مرسی. ما امروز جمع شدیم مقابل پارلمان نروژ برای بزرگداشت 40مین روز شهدای یا جانباختگان تظاهرات اخیر در ایران و من از طرف حزب مردم بلوچستان اینجا هستم با دوستان دیگه و احزاب دیگری از کردستان، سازمان مجاهدین خلق، حزب دموکرات کردستان و کموله کردستان، خبات کردستان، اگه درست بگم خیلی از احزاب کردی اینجا جمع شدیم که 40م جانباختگان تظاهرات اخیر یا särkuv اخیر رو اینجا گرامی بداریم. Kjære alle sammen, i dag er vi så heldige at vi har også støtte blant de norske politiske partiene. Blant annet har vi med oss Arbeiderpartiet, og stortingsrepresentant Mani Hussaini skal holde et appell på vegne av Arbeiderpartiet. Vær så god. Jin, jiyan, azadi, kvinner, liv, frihet, biji Kurd, biji Kurdistan, biji Rojhelat og biji Iran. ژن، ژیان، ئازادی! ژن، ژیان، ئازادی! ژن، ژیان، ئازادی! ژن، ژیان، ئازادی! ئێستاش داوا دەکەین لە بەڕێز محەممەد ڕێزا بەرگبەیدی بەرای خواندن پیام سازمان مجاهدین خلق در نروژ. پیام آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران. بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را
به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است. معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد، در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود و گروه‌های به اصطلاح تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده است که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده و فرهیختگان خامنه‌ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می‌داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند مواضع ننگین بچه شاه علیه ملیت‌های ستمزده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نه شاه و نه شیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 67. مسعود رجوی 6 اسفند 1404. جەنابتان کە لێرە دەگەڵ ئەو ئەندام لایەنگرانی حیزب و ڕێکخراوەکانی ئێرانی کوردستانی لێرە بەشداری هەدەفتان لەو بەشداری ئەو پێکەنانی ئەو خۆپێشاندانە چییە لە بەردەم پارلمانی نۆڕێژ؟ بەلا هەموو شتێک زۆر سپاس بەخێر بێن. من وەکو ئەندامێکی کۆمەڵای شەڕۆژگەر کە ئەمڕۆ لێرە بەشارین، لێرە ئەمڕۆ هەموو حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ئیزافێ مجاهدینی خەڵک و بەلوچستان خەڵکانی بەلوچستان هاتوین بۆ ڕێزگرتن لە چلەی شەهیدانی ئەو خەڵکانەی کە بەدەستی جمهوری کۆنەپەرستی ئیسلامی کە لە سەراسەر ئێران شەهید بوون، بە تایبەت ڕێزگرتن لە گیانی ئەمانەوە بە تایبەتی تریز ئەو خەڵکانەی لە کرماشان و ئیلام و لە ڕۆستان شەهید بوون. خۆشبەختانە ئەمڕۆمە هەمومان لێرە کوو بوونەتەوە کە جارێتر بە پشتیوانی خەڵکی ئێران و خەڵکی کوردستان پەیمان نوێکەینەوە تا هەمومان تا ئاخر نەفەس بە یەکەوەنەوە پشت و پشتیوانی هەموو شەقامەکانی ئێران و کوردستانی. ئێستاش داوا دەکەین لە حزب مردم بەلوچستان و کمیته همبستگی بلوچ‌های نروژ آقای غفور دانشور. یاد و خاطر جانباختان قیام مردمی دی ماه 1404 را گرامی می‌داریم. قیام گسترده مردم ایران نتیجه انباشت مطالبات برای دستیابی به آزادی‌های اجتماعی و حقوق انسانی بود. بخش بزرگی از جامعه از ابتدایی ترین حقوق منطبق با منشور جهانی حقوق بشر محروم مانده و بنا به گزارش‌های اکثریت قابل توجهی از شهروندان زیر خط فقر تعیین شده از طرف رژیم زندگی می‌کنند و حتی به خدمات درمانی و دارویی دسترسی ندارند. از این رو اعتراضات مردمی اخیر تلاشی برای رهایی توقف روند محرومیت سازی و فشار معیشتی بود.
در مقابل واکنش حکومتگران به جای پاسخگویی بر سرکوب خشونتبار استوار بوده است. گزارش از به کارگیری نیروهای امنیتی و شبه نظامی کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار از معترضان از جمله جوانان و نوجوانان و نیز بازداشت‌های گسترده حکایت دارد. روندی که نگرانی‌های جدی حقوق بشری را برانگیخته است. استفاده از سلاح‌های جنگی علیه معترضان غیرمسلح در تجمعات معمولاً مسالمت‌آمیز می‌تواند نقض حقوق جدی بشر باشد و در صورت احراز شرایط جنایت علیه بشریت تلقی می شود. همچنین صدور احکام سنگین از جمله اعدام بر نگرانی های افزوده است. در این چارچوب درمان مجروحان و آزادی بازداشت شدگان نه تنها مطالبه انسانی بلکه مسئولیتی اخلاقی و سیاسی است. حزب مردم بلوچستان با گرامی داشت یاد جانباختگان راه آزادی و برابری و ابراز همدردی با بازماندگان خواستار پاسخگو قرار دادن مسئولیت این جنایت در برابر جامعه جهانی است. تحقق این مطالبه مستلزم همگرایی نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور با مطالبات مردمی در داخل فارغ از تفاوت‌های سیاسی و دیدگاه‌های تداوم تفرقه و رویکردهای انحصارطلبانه ظرفیت‌های تحول یا خواهانه را توصیف می‌کند. در مقابل تقسیم متوازن قدرت در قالب نظامی فدرال در چارچوب ایران می‌تواند زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز تحقق حقوق برابر شهروندان را فراهم سازد. حزب مردم بلوچستان فوریه 2026. ژن ژیان ئازادی! ژن ژیان ئازادی! با سلام خدمت تمامی هموطنانم در ایران، هموطنان کردم، بلوچم، عربم، اهوازی ها، همه ایرانیای شریف. ما امروز در اینجا جمع شدیم. در وهله اول میخوایم بزرگداشت شهدای قیام رو گرامی بداریم و این خبر مسرت بخش رو به مردم ایران بدیم که ما نماینده های شما هستیم. ایرانی ها، کرد ها، بلوچ ها، عرب ها همه در اینجا جمع شدن و یک پیام مشخص هم به هموطنانمون در ایران داریم، هم به دولت نروژ داریم که مردم ایران همبسته هستند. مردم ایران هیچ وقت خواهان تجزیه نبودن و کنار هم هستند تا سرنگونی رژیم. اینی که بچه شاه میاد همچین صحبتی رو میکنه و از همبستگی کردها به وحشت افتاده، واقعا بر مردم ایران مبارک باشه، چون اینکه مسلم مردم ایران همیشه همبسته بودن و اون ذات فاشیستی خودش رو نشون داده و این حمایتش خودش رو روز به روز روشن‌تر میکنه. رژیم شاه چه در زمان پدرش چه در زمان پدر بزرگش به خلقهای ایران ظلم کرده، به خصوص مردم کرد و بلوچمون در ایران و دیگه نخواهیم گذاشت. ما در ایران دموکراسی میخوایم، حکومت مردم بر مردم میخوایم و خواهان این هستیم که تمامی ملت‌های ایران بتونن خودشون به خود مختاری برسن. پیام مشخص ما به پارلمان نروژ این هستش که مردم ایران کنار هم ایستادن. مردم ایران خواهان یک چیز هستن. ما نه جنگ میخوایم نه مماشات میخوایم. از مقاومت سازمان داده شده ما در ایران حمایت کنند و کنار مردم ایران بایستند و در سمت صحیح تاریخ بایستند. مرگ بر ستمگر. ژن ژیان آزادی! Kvinner liv frihet! Nej till diktator! Ja till frihet! جناب الکلێرە خڕبوویەوە دەبینی کە 12 حیزب و ڕێکخراوی ئێرانی کوردستانی پێکەوە بانگەوازەکان داوە. بە بڕای جنابن ئەو بانگەوازی ئەو حیزب و ڕێکخراوان ئەو هەمبەستگی وانە و یەکگرتوویوانە چ تەسیرێکی دەتوانێت بۆ نێوخۆی ئێران و کوردستان بە تایبەتی هەبێ بووە ئەوەی کە بتوانین زووتر پرۆسەی ڕوخانی ڕژیم بەرەو پێش بەرێ. بەڵێ من پێم وابێ کە یەکگرتووی ئێمە مێژوونی شاین داوە کە یەکگرتووی ئێمە یەکجار زۆ گرنگە. پێش هەموو شت یەکگرتووی نەتەوەی کورد
حسابین حزب سیاسەکان لە کوردستان یەکجا زۆر گرنگەوە ئێمە لێرەوە خۆشحاڵی خۆم دەردەبڕن بۆ هاوپەیمانی کە لەم ئاخرەوە ڕێک خراوە و هیوادارم سەرکەوتوتر بێ کارەکانیان بە باشتر بچێتە پێشێت و کوردی ئەو پاشەوەی کە کورد لەنێو خۆیدا یەکگرتوو بوو حزب سیاسەکان یەکگرتوو بوون ئەو کاتە هەوڵدان بۆ ئەوەی کە هاوپەیمان لە نێو ئێراندا بدۆزنەوە لە نێو نەتەوەکانی تری ئێراندا لە نێو فارسەکاندا بدۆزن یەکجا کارێکی زۆر گرنگە بۆی ئەم جۆرە ڕێپێوانانە بۆ کۆکردنەوەی لایەنی یان هێزی دیموکراتی خواست یەکجا زۆر گرنگە زۆر بە پۆزیتیڤی دەبین. کوردستان کوردستان گۆڕستانی فاشیستان ڕۆژهەڵاتی کوردستان چقلی چاوی فاشیستان بەڕێزان ئێستاش داوا دەکەین لە بەڕێز کاک شاخەوان کەریمی بۆ پێشکەشکردنی پەیامی ڕێکخراوی دموکراتیکی یارسان. پیامی کوتاه از طرف سازمان دموکراتیک یارسان کمیته کشوری نروژ به مناسبت 40مین روز جانباختگان خیزش 1404 مردم آزادیخواه کردستان و سراسر ایران، شرکت کنندگان گرامی، ما یارسانی ها از نخستین روزه های انقلاب وقتی خمینی انقلاب را مصادره کرد به رژیم جمهوری اسلامی نه گفتیم. با تکیه بر 1000 سال مبارزه با استبداد دینی زودتر از دیگران خطر حکومت دینی را شناختیم. امروز پس از 47 سال رنج مردم ایران با خیزش های سالهای 88 96 98 1401 و همکنون 1404 نشان داده اند که تنها راه تغییر بنیادی نظام است. ما در سازمان دموکراتیک یارسان تأکید می کنیم ایران آینده باید سکولار، غیر متمرکز و دموکراتیک باشد تا هیچ مذهبی بر دیگری تحمیل نشود، تا همه ملت‌ها و مناطق در اداره خود نقش واقعی داشته باشند و تا رأی مردم تنها منبع قدرت باشد. ایران متسکر است. این تنوع سرمایه ماست، نه تهدید. جامعه یارسان که خود قربانی تبعیض بوده در کنار همه نیروهای آزادیخواه ایستاده و ایرانی بدون تبعیض می‌خواهد. در 40مین روز جانباختگان خیزش 1404 سر تعظیم فرود می‌آوریم و یادشان را گرامی می‌داریم. ما متعهدیم راه آنها را با همبستگی و پایبندی به دموکراسی ادامه دهیم. راه آزادی ادامه دارد. سازمان دموکراتیک یارسان کمیته کشوری نروژ. سپاس.